Kanigiri ka Akashvani Shillong ka kubor ban puli di kasani janai kimat bakong sanjo ka kubor. Dawa unang ilam ka dorbar Lok Sabha baniatay ha ka yin dorbar halor ka jingdan jingidey ka sen Congress bat ka George Soros Foundation na US. Menjur ka Asian Development Bank ban airam $100 million ya ka Meghalaya ban kersan pisah ya ka jalan ka benta ka Human Capital Project. Day ban pleno daki 5-star hotel ha bernihat bat palkan ban penla ikipat nong Assam ban yok bam dok masih ong Menteri ke Sarkar Meghalaya ubalong ru nong elam ke NPP urakam is sangma. Bat nang kelain kesen Kongres haji jirang constituency da kejengwan penyeso UMDC ubalabat arkenti ya kekam nakaseng NPP. Ki kubor ki babnya. Ka dorbar jong baro artli ki yang dorbar parlimen ki bakentup ya Lok Sabha bat Raja Sabha henung kesi ki la sakhi ki jinge tainia ka basit rambha da ki jinge pen pai kitien ki ba mark liang ha preng kaliang sensyar ba kaliang persha ha ka yang dorbar halor ki mat ki ba bonjan hadu balhapan pensangi no sipor ya ka dorbar na ka benta nim kesi ha Raja Sabha kat ba Lok Sabha hadu arbaji no pai singi. Hadian baka dorbar ha Lok Sabha kala beteng biang hadian ka khatar baji unong yelam ka dorbar UJP Nada uladawa ban penong ka jinge tai bo ka dorbar halor kamat ka bede baka jingkno don jinge de ki nong yelam jo seng Congress bat ka George Soros Foundation ka bana US America. Menteri Ketenaga Electronics and IT jong ke Sarkar India AKAKSHVANI Vaishnav udah ba ke Sarkar lapan kreat bantau ya ke an ke ban sensyar ya ke artificial intelligence ni ke AI lada baru ki dekat jong ke dorbar thawan ki mon lang haba ajubab halor ke jingkli ha ke yin dorbar thawan jong ke ri nim ke si u Vaishnav loong badan kam bantau ya ke an ban penyebiang ha pedeng ke jinglat lut ban penpaw ya ke jing snow bat ke jing sandore ke rukam trikam ke AI da ke ba pensyong nong rim halor ke akor ke buram ke balak ban pediang do benriu utai menteri loong ba ke sarkar umudi ke nget ha ke jing IT pat ba ya ke teknologi bat kumta kala ai ya ke teknologi hakikiti jong ki beduk na ki beduk tam u Vaishnav loong ru balasdang pentrikam ya ke India AI mission hakari ka Asian Development Bank ADB ka ajing kersan pisah ya ke jela Meghalaya ha ke benta ke bede bat ke jing kenti bat sandur ki nong trikam ki betibin kabalong kebentak bakong san ya ke jela bahkan nak ban kenjo syakatong ban kenti ya ke yok ke kot ke jela da arsha nakasan $1 billion syaka $10 billion kat hausnam arhajar apupra ka EDB kala aju munjur ya karam ke ban $100 million ban ya ke jela Meghalaya na kebenta ban yarap kersan ya kebentak baar ha ke jingtrekam ka Human Capital Development Project jong ke jela Meghalaya. Ya ketika ram la aju menjur da ke Board of Directors bat da u President jong ke Asian Development Bank u Masatsugu Asakawa ha ke bala penpau ba ke jing ai ketika ram kalong ke bakong san na ke benta ke jing san ke jela Meghalaya ha ke liang ke yok ke kot bat ru ban kenti ya ke jing la penni jong ka ya kinong trikam ki bala yok jing pentibin katong jog ni kesin jam jog EDB kalong ban penkladur ya ke puli putih bat ya ki jing ai jing kai pentibet ha ki jai kam ba per ha keleng ke jela kanang ba ke jela Meghalaya kan la ban penni ya ki briu ki bala tibet ha ki jai kam ki ba bonjan ka balong ke benta ke bakong san ya ke jela bakan ki ha ka yok ke kot bat ha ka rukom im Secretary ke District Legal Services Authority DLSA jong ke West Giant Hills District ula pentip baka National Lok Adalat ha West Giant Hills District kanong ha ka khatsaw tri uno pra arhajar arpusaw ha District and Session Judge Court Complex ha kli tersi kimokot dumaban ai ya ke jing bisar ha ketiga National Lok Adalat kin kentup ya kimokot duma ki bede ki bank kata ki bank recovery case criminal compoundable case bat ki MACT case Secretary ka DLSA ula kerpat ya baro gitu ki ba layok pediang ya ka Lok Adalat notice bakin wan kanang-kanang sya katay ka Lok Adalat. Kani ka kubor ka wan syapi na ka AKAKSHVANI Shillong.
Kani gadi ka AKAKSHVANI Shillong bat mentang ini beteng biang yaki kubor ki berang sak. Unang ilam kaseng NPP ubelong du Menteri Sarkar ke Meghalaya urakam sangma henang kesengi ulong ba ke Sarkar Meghalaya kadiban pleno deki 5-star hotel haber nihat pat palkan kenang ban penla iki nong song senong jo kejela Assam bakin yo bam ye kedok masih. Urakam sangma ulong baki MLA ke BJP ha Meghalaya ru ki bam ye kedok masih bat ulong baki wede ki nong elam jo ke BJP ru ki diban bam ye kedok masih. Ha ka ba ulong ba mauye ladi uju bam arsha ye ki eki belajar kerteng bat bam da uba sanbor sulai. Laban pun kenal badang sen uba sulai ulapan pau persya halor kajing adong bam dok masih ha Assam. Ha ka ba ulong ba ki nong song senong jo ke jela Meghalaya ki long lat luot ban bam ye kanung nugu jing bam ka bagi ki kwa. Kaseng Kongres Hajirang Constituency kelanang klan hadian kejengwan penyeso uba Victor Rani ubalabat arsin ya ke kam MDC na kaseng National People's Party NPP. Kajing pendung dekat bapura jong kaseng Kongres uba Victor Rani kelalong kesengi ha kajing yelang kebalalong ha bernihat. Ha kebala pediang burom yu da u Presiden ke Ribhoy District Congress Committee uba MG Kharsan Lor ha kajing dan rangkat lang u kertong MDC ke Kongres na umsning uba Rocky A. Marwen u Presiden ke Jirang Block Congress Committee uba Prangsngi Sungkli bat kiwe-kiwe de kinong elam bat kinong kersan jo kaseng Kongres. Haba ajing keren na ketika lempung uba Victor Rani ulaong ba ula ino kaseng NPP nakadaw ba kaladan kajing liat politik sapok ke NPP Jirang Block. Kaba ula keno ba kidan ru ki para dekat ke NPP ki balai sela ban penduk tiket no EU ha ke election MDC ban 1 bat ki balai let syadu u Presiden ke NPP ha ke jela uba Preston Tensong bat kam ba uba Victor Rani umlong su ukertong uba bid ban yakun kum ukertong kaseng ha ke election MDC ke ban 1. Ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences CPG SAS umyam kala penlang ye kalempung ajing tip ikinong rep kabala ay kerteng input distribution to the farmers bat lapan pu penping ye kajing lang ha katigalempung da kajing don katlang u Vice Chancellor jong ka CAU Imphal u Dr. Anupam Mishra lembat kiwe de ki he ki han lai pusamut kinong rep kilawan ni simenta katigalempung lembat kinong hikai ke CPG SAS. Ha kabala ay kijing tip ki badan kam ha ka kamrem kum ki pom ki tiarkan syat dawai kadawai sebo CAU bioenhancer kadawai peniap kenyang multiplex neem biopesticide batla samru syakinong rep ye ki siing sembai jhur ki bakan thop ki sembai presben bat sembai motor lengba ke project kabala beiteng kada ka ICAR IIPR Kanpur ka NEH component bat ka schedule ka subplan jong ka Indian Institute of Sugarcane Research Lucknow. Ka tamasa bakhap nya beri ko bala kring ye kiri I jungruai na keleng ka than stela mingi ben yo wei ne kinong ruai ba paunam ko perthei Brian Adams kalalong ha Shillong menta kata yo ha si baar ha ka bawat apeng ka jikriat jong ka mit telang upat ba belin uladap ha ka lempung bawan ruai utai kai tor ha ka riam ko barong li baro sirnieng Brian Adams bala nrupusan senam kerta ubana ka ri Canada ula pensok bi jigi pat ba da ka sur ka bakerpang ka ba udan utang sukiwi haloran san Brian Adams ulapan pau ye kejing kriat ka Shillong da ka barki ertat ula ong ba sumpoi perkat ba ka Shillong kan kriat kata-kata wala kata tang hapedeng sipang por kejing saat kala parstet tang marsu sedang Brian Adams ban ruai rengkat ba ka tem ye ka gitar Kaki sama Heritage Village Hanagalan kelalong ke Jaka Pedeng ha kaba kalempung Penilariti Hornbill Festival kaba arkusan kalapoi syaka bakut no ha si baar menta kata yau ha kati ke Jaka. Kaptu gani ke kubor kelakut kebelawan sepi na ka AKAKSHVANI Shillong ha kapor prabajing ini so pat baka Daily Station na kabentagi kubor kibanwan naka.